Hano turi ni mu karere ka Gatsibo, ni mu murenge wa Rugarama, aho turi kuganiriza abana batonya cyane bafite imyaka mikenya cyane, kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 10. Hano turi kumwe n'abana bazi kuririmba indirimbo y'igihugu neza cyane, kandi n'abana batonya. Turi kumwe n'abana bazi kuririmba ingabo cyangwa indirimbo ingabo z'u Rwanda zikoresha iyo ziri ku rugamba muri murare, kugira ngo zihashye abanzi. Nawe uraho ngaho utazi kuririmba indirimbo y'igihugu, hano turi kumwe rero n'abana batishoboye, abana babuze amikoro, abana b'abahanga, kandi abana barihirwa na leta kugira ngo bige, ariko kugeza amagingo ngaba abana bafite ikibazo cy'imyenda yo kuba bajya ku ishuri, bafite ikibazo gikomeye cyane. Aba bana rero twaganiriye mu buryo butandukanye, batubwira yuko bamwe batiga kubera kubura ubushobozi kujya ku ishuri bakaburara, barangiza kuburara bajya ku ishuri bikanga, bikarangira rero ishuri barivuyemo gutyo. Aba bana bavuga yuko bavuye mu ishuri, bamwe muri bo ari ukubera kubura amikoro, ari ukubera kubura ibyo kurya, inzara ni yose. Abana rero barasaba ubufasha ko abagira neza babafasha, ariko twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo, avuga yuko abangaba hari ifashanyo bagiye kuhabwa ibyo kurya ndetse n'amakayi. Bivuze ngo amata yise abyara amavuta tukihagera. Aba bana rero bafite morali ikomeye cyane, dore ko bamwe mw'abano bana bamwe bafite intego z'uko bamwe bazajya mu gisirikare, abandi bakazajya mu gipolisi, bitewe n'ukuntu bakunda ingabo z'u Rwanda n'ukuntu bakunda igihugu cyabo. Hano abantu bavuga yuko baziga bakaminuza, bakaba ba ofisiye, bamwe bakaba ba generale, bamwe bakaba ba koloneli, abandi bakaba ba kapiteni. Mw'abano bana rero bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye. Abandi bo Rwanda rweje dufite abana bangana gutya bagitekereza gutya. Kamembe ikintu kikwemeza ko bano bana igisirikare cyangwa igipolisi kibari ku mutima, bafite morale neza nk'iy'ingabo z'u Rwanda, ndetse bazi kuririmba indirimbo y'igihugu, indirimbo yubahiriza ingabo z'u Rwanda iyo bari kuri morale, cyangwa kwa kundi nyine iyo bagiye guhashya umwanzi, kwa kundi baba bari kuri morale bakoze parade. Bivuze ngo bano bana iyi ndirimbo barayizi. Aba bana rero basabaga ubufasha, ariko kugeza amagingo ngaya ubufasha bwabonetse. Ntabwo twirirwe tugora abantu ku mbuga nkoranyambaga ngo mufashe bano bana. Ubufasha bwabonetse. Aba bana bamwe bavuye mu ishuri bagiye gusubizwa ku ishuri, kuko twavugishije n'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo, buvuga yuko ibi ngibi rwose bano bana n'ubundi barimo bitegura uburyo ki bafashwa kugira ngo basubire ku ishuri. Ngaho nguko rero ni ibyishimo, ndetse imiryango yabo yahise itangira gushima itangazamakuru ubwo
twahageraga tukanabavuganira tukababariza ibukuru tukabaza icyo bano bana bari gutekerezwa kugira ngo basubire mu ishuri. Imiryango yose ishimira itangazamakuru aho riva rikagera. Hano mu karere ka Gatsibo umunyamakuru aba yubashywe. Iyo ugiye gufata amakuru hano mu karere ka Gatsibo uba wubashywe kuko baba bazi yuko uri umuvugizi wa rubanda. N'ubundi umuyoboro cyangwa umunyamakuru aba ari umuhuza hagati ya leta ndetse n'umuturage. Uvuze ngo rero hano twari twatembere ni mu karere ka Gatsibo niho twakoreye uruzinduko. Nyaboneka twahuye na byinshi mwa runo rugendo, twahuye n'impanuka nyinshi zo mu muhanda, twahuye n'abagore bagwana n'abagabo babo, twahuye n'abanyerondo bakubita abaturage, twahuye n'ibisambo byiba amatungo, ndetse ni inkuru nyinshi twakora hano mu karere ka Gatsibo. Ariko mu kanya turaza kuzibashyira kuri YouTube, ntago ziratangirwa gukorwa. Twazohereje i Kigali kugira ngo bazeditinge bazishyire kuri channel yanyu mukunda neza cyane. Tuvuge yuko ubu ngubu hari ama YouTube menshi twatangiye gukorana nayo, ibigo bikomeye cyane twatangiye gukorana nabyo by'itangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo turi kumwe na TV na Radio 1 mu mujyi wa Kigali, tukaba turi kumwe na BTN TV Rwanda, tukaba turi kumwe na Mama Urwa Gasabo. Ibinyamakuru tugiye gukorana ni byinshi cyane, uvuze ngo amakuru menshi ari update muzajya muyakora. Nk'uko bisanzwe rero bankwiye mu mujyi wa Kigali banyohereje mu ntara kuzajya nshakira amakuru mu ntara, nkafasha abaturage bababaye abatishoboye, nkabavugira abahuye n'ikibazo cyo kurwana, nkagerageza guhamagara bakaza bagahosha intambara. Wibye nkahamagaza ishami ry'ubugenzacyaha bagatabwa muri yombi. Mbega tuvugana ubu ngubu ndi mu ntara, ndi gukora mu ntara muza umuturage ndetse na leta, mbasha no gufasha abaturage. No mpamvu narasukiye mu karere ka Gatsibo, nkahita mpura na bano bana batonya cyane, nkahita mbavuganira ibukuru kugeza amagingo anga. Rero bano bana bagiye gufashwa umunsi ku munsi, bagiye gusubira mu ishuri. Kandi bano bana reka nongere mbasigiremo paredi iyo murebe bano bana kuntu bameze neza, mwiyumvire namwe mutagira ngo ndababeshya. Mureke twumve